kaunti ma Kajiado dwaro duola mar NCIC mondo kaw okang' ewi weche moko mawachore ni gina kweda mar dhoudi magiwacho ni rocho kwe e kind oganda. Kagiloso e kar dak ma Kitengela, Kajiado East, jodakgo okwedo tiyo kod weche moko ma ok odhi kare magiwacho ni notigo kod jatend sirikal ma bende en apisa mar sirikal e kaunti ma Kajiado, Naini Tipape Naini, kagiwacho ni wechego nyalo rocho kwe. Jodakgo wacho ni gisechwalo ng'ur margi ne duol mar NCIC kod okwach kich ka koro gidwaro mar mondo miyo tim nonro e wechego kendo okang' mar chika mondo okaw. Kajiado ni metropolitan county. Jamii yote wa Kenya wanaishi Kajiado, na mtu mmoja kuamuka kuanza kudhulumu watu wengine na kuambia watu wao waamuke wafukuze watu Kajiado, hiyo ni jambo hatuoni kama ni vizuri. We've lived so well na Masais hapa, so lazima tukatae such statements that are going to divide us at this point before iende mbali, kwa sababu tumeshaona vile hizi mambo za makabila zinaharibingi maneno ama zinaharibingi inchi. Sisi kama mavijana wanaishi kwa hii county ya Kajiado, tulikuja tuliona ni iko na amani mzuri. Hii statement tumesikia ya hii ndugu yetu huyu Nailot mwenzetu, tumeona ni hiyo statement very reckless. Sisi tuna condemn hiyo maneno na tunaambia mavijana wasidanganywe na incitement ndio wakuja tupigane na wao bure. Mtu mmoja hawezi akatutenganisha, maana Otengani ilikuwa mji wa Kajiado, lakini mheshimiwa gavana alipoingia kwa kiti Ole Lenku alileta amani. Tunaishi tukijua kwamba ni kama tuko nyumbani kwetu, na sisi ni wa Kenya, hatuna mahali pengine pa kwenda kukaa kama si hapa penye tulijaliwa kukua.